Good morning, Dalton. Stand up. Lubog-lubog na darin. Duwa nagsan. Sagdiraman. Ay, alam niya as buong pero mamahaw daan. Day bata, mukhaan ako ng buong. Ano pa pamahaw? 8 daan. Thank you. Saging, babae mo gada. Grabe, mong baon ga. Mura dyan nakatag-ijad kasagingan. Hilaw-hinog niya. Hilaw. Garbage bag ko siya ganan. Asa ka dia. Day among kuan pa duga-duga. Siyempre, luto. Hala, na cut bi. Silap din ang cut. Sa kakapura ora ba dyan? No, kakapura. Gupit yung buhok ganin ni kuan mo, tumutusok sa mata. Ako yung makagupit na niya, bang. Nani? Tay, hatagi ko tay. Yee. Ano naman na ni mamang lainan? Hilaw mo ka. Hindi. Hindi ka na, taltos litsun paksiw. Lami, oy ka na. Sagol sa humba. Ikaw rin. Ano taning may ruwa? Dapat, wala lagi ginamot na ito kasi iba. Dahil lamang ka na itong mabaw, di ko sa itong tuhod. Pala. Wow. Hindi mo sangit mo. Ito ba? Dalton, come here. Gian sana ni mo yagi pa na? Mana ni suodan na Ah, kuyawa. Ini lagi. Preskuha oh. Pila na ya. Pwede na mo ya. Dili bigyan kay. Dire. Ah. Magbalik. Asa kuno yabe? Unsay nga daniya? Pahawira kuno kuya. Gian sige pa bago pa maganing tagbang. Bago pagtubong na. Kuyawa nimo. Lubad-lubad pa. Aniti na ka mo ha. Ani sponsor ay. Ah, Dai, ko anda ka de aning nita dai. gumangton ko. Pagumangkon lagi ka, mag-istorya lagi nimo. Bantu ka gapon guys, gut mo dari Si tay binido ang usuan. Biniro. Lagi. Si tay binido. Lagi ni siya. Sige, mig anha da sa una. Kinsa ba kay anak nay? Sigsuon ni Nainita. Kinsa ba? Lita. Ah? Lita po yan. Lita nga yan Umhon. wana nita. Umhon. Tuan ni siya. Anong kailaman ka? Amo tong kaskuan. Igagaw. Ang tatay og si Anita kay gagaw man magtagsa. Ah, mao ba? Anak ni Pa Iloy. Si haman ng apukan. Kadungog magkugahapon Pailoy. mga dini mapuni sila. Guys, gut manog dar guys gut londag. Halim day mo ngan. Dude. Di ulay. Ulayer mo. Ulair. Kay ka na mga ulair kay kuan mo kuno nang nanay. O kasi mga birtudlaso kay katuhang uyong nagkamatok anak. Ana, kuan de ka. Kawas o Pa Iloy og si Igan saman mong Nainita. Ikaw liwat yun. igagaw mi magtagurha. Ikaw liwat. Nakatawa Martwilly na. Martwilly na. Emoyo na. Sa imongan. Liwat. Dude. Dudi mo amin day ko kay ujuan de ka na. Ujuan. Hama Kasi- ijo dapit. Nas. Manay. Sa talsiyan sila. Siya ko. Kanang may kasada dito pa yung mundo to na yun. Kanang nakasada. Basketbulan sa kapilya sa Talsiya ka doon. Nada na. Tinanay kay latos mga kuan, nagkami lagi kayon. Di kami kamo masubay-subay. Sarap. Panto kay guys, good ni. Gahapon niya din pulay sadyo kay lugar lundag. Sa Jomig, ligo-ligo ra pud ba kay og umainit na muli na pud. Di Di adto naman, adto Sila. sa. Oh. Di adto diha. Ara. Pila man eh? Kami ako kira ko kay kanunay mo ko Oh, kakao. sigurado ka mo ning Di gamay dali. Ang yatag na mo. Di gamay dali. Kasi ba diha? Pila Pila man pud ni? Dihatak ra lang. Diha ti baghatag. Negosyo ninyo ana. Amo po ning bunsod. Oh. Diyan na diyan. Ah, kay na de kay salamat ka to dari ara jani. Ano makatilaw ka. Wa katilog presko. Di wa na lamas pisto ka lang patagsaro dai nga. Oy, salamat ka jo. Sa mo tin amin ka. Basta majo jud ning mo amin. Tinuod. Amin jud ta kay tagantag nukos. Nakilis na dai mo liwat sa kapuhan. Basin. Diyan kawas. Guys, good mami. Agang name di barak to dakong tao. Dakong tao to. Kinsa? Katos lulo iloy. Pailoy. Dako. Habog. Oh. Murag mga to lasinda. tagaan ko guys. Katos pailoy ka anak matos. Kuan. Ang ipakuan nila. Daday. Pero pagka Kilawon ra man ni nato. Lawar na. Kay tasukaan ra. basta kay ang Di makakilaw gud taron. Suka. Kilawon ra laman ni kay sugba-sugba pa ka. Ha? Ya guys na sus, grabe jung buhi agi. Mao pa jud pagkuha da ni.
No. Iwa na kuanti kay ang puti aman. Yan, ini pa sa presko day. Masuk bata na ba? Palit og asin. Uy, asin pod. Pantimpla ba? Naghinlo na guys sa kuan. Nukos. Pero ganuwasan dagot pa ito sa magdaang tubig. Kasi rin, kuhaan na ako eh. Kare-karong lima ito may nagkilaw. Ata. Oh. Salamat na rin naghatag na rin eh. Kung ano rin traveler, kuhaan ko na tawag na tools ba. May gunting. May maraputsilyo. Kalami. Bente ng bata ah. Para takto ba sa bata? Uwahi ko dari kay namahaw pa ko ang lami asam kinilaw pero gipanakluban kay grabe lang ang nagpista. Ay, na-vlogger guys tanaw guys. Ha? Purinir. Hi man ni undoy ja inja nga subscribe kuno si Jana kuno sa YouTube kuha kun jag sticker tagaan kuno mig sticker hangad tuon. Ang atuon. Manton. Vlogger ni vlogger. Nag-vlog si Ja. Hey man. Hi. You're a vlogger? I'm a singer. Singer? I'm a singer. Wow. I want to know your channel. I'm going to get y'all some stickers right now. Okay, thank you very much. Singer. Huh? You want to take a picture with him? Okay, thank you. Mubalik ra si Ja. Mag-picture ko sa undoy ganahan mas undoy ko mga black. Excuse me. Okay, feeling ni Jang pang kapamilya ba? Excuse me, nabusog ko eh. Singer day kuno to mutan ako si Jang YouTube kay suportahan pud ba? Nagsikinje kay grabe katawanan, nagkagubot na. Si Dalton kay na-enjoy na kay kaduha namang Dalton sakay. Nah, tuan na mura nagkabaw. Kaya picture mo ka. Kunit ni Dalton narang himusa pareho jud mga kunit mga ugdo. This is your this is your YouTube. Yeah, we're To spill mark. yes. From what country you are? I'm from New York City, America. Okay. I will subscribe to your channel. You're on it right now. Oh, hi. So about 24 people watching us. Hit the like button though. Hit the like button. Oh no, wait, my sticker. Somebody's already I am also a vlogger here in the Philippines. nice. I've been looking, for partnerships. What platform do you use? Facebook and YouTube. Facebook and YouTube. Yeah. Okay, that's amazing. What about you? You should shout yourself out. Maybe we can get some people to subscribe to you. I have about 57,000 and almost 40 million viewers. But don't take my word for it. Let me show you. I'm big on Oh, we got 2,000 videos today. Finally. That's the viewer count. 39.2. That's good. Yeah, I'm Ouch. really focused on team. That's why I came here. I will subscribe to your YouTube channel. I also have a YouTube channel like 150,000 subscribers. 150,000. Yeah, and on Facebook I have 1 million. What's the name? Flora Me B. Flora Me Buholana. But I'm only using our own dialect. I'm not speaking English on my video. You do or you don't? I don't in my videos. I Okay. just speak Buholano language in my videos. Bulango? Boholano, like the Bohol language. Oh. I'm only using that on my platform. Nice. What's here? We put it inside. Basa na. How long have you had over 100K? I've been vlogging for 5 years. Nice. I'm really a singer. Yeah, I'm only been I'm going to. doing this for like I like over a year.
over here. And look, she's got a partner who holds the camera. Hi. That's why I'm here, Hi. traveling, looking for. YouTube channel. And this is both of y'all. Y'all go and subscribe to them. Do y'all? And they don't even have the live stream. Your last live was a year ago. I don't do live stream because it stresses me out. It is. Yeah, It because is. you have to interact with everyone. It is. It's easy. It's easier. That's what I tell them. It's easier not to go live. Yeah, But it's really hard to go live. You have to interact with all the people Yes. in the comment section. yes. It's stressful for me. Yeah. I'm gonna be like island hopping, looking for 2 personal assistants and a filmmaker, or at least a lady friend that can like. Hey, I'm sorry to interrupt you. I have an idea. I want to help you grow your audience. Can you sing course. in my video, and I'll post it on my Facebook, and then I'll put your subscribe link on YouTube. Of course. You like that? Can Of you give course. us a sample, just your favorite song? Go get my setup. I have a small setup Oh, Okay. 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 Can you set it up? Where are you gonna right set it here. It give me 2 minutes just to Okay. grab. Okay. up? Okay. Because I travel country to country with my setup, and that's what I do here. I literally. What's his name? Dalton. Dalton. He wants to go to the water. Dalton. Dalton. Can I? He's a shy person. Shy. Shy baby. I'll do my best on my morning voice. I was singing I last know you're night. good. I know you're good. I'll be right back. Give me 2 minutes. Okay. A million? Go wait here. That's good. Mukha sa tripod. Guys! Ano mo gawa guys? Kaya ako na-meet guys. Black American from New York. Excited si Dalton. Singir ko na si Jan sa ating pasampulon. Ang ibutang nga gitang subscribe. Ay, subscribe ijang YouTube channel para ganahan mo sa ijang performance. Pwede mo siya subscribe. Kuha pa sa set up. Yeah! Excited si Dalton. Yeah! Mao ba ni guys agatong didli? Sultihi daw ko ninyo. Mao ba ni katong didli? Nakakuha ba mag-star face? Nami color kay blue. Ano ka to na kuan? Dara, ipakita ang galton. Big. Kuya. Asa gi mo kuha? Deha de lami dia. Ibutang ni star face. Ano naganahi? Oh guys. Alam, wow. Di nakakita ko kuan di. Ya. Ako ala. Pare kuha. Wow. Yan sa ni. Ala. Awa lagi gidhang kuan, kuan sa tubig. Magmakaon. Ala din sa fish. Mudak ka ra na. Butiti. Butiti na. Pupo.